Kardom Ruplin sari ke larat do anna phanta pini ke si ning ke kyang ning ki pung ta dolo ning ki duk ka che therak ka do ka ve do lap lo helang pia long ama si karbiang long ar lo ma si karbia songja puatu khai long ria pharman ka che songa joine si ha banga khai ati deng si areng so nang lang tuarang bong hithiang bong ka therak nang pulote lake lam so kalilo lapen ka therak me nai alam avelo karbiang long arat do anang mek nang prangnon khai ki verlo non le nang mek nang prang pre plote muter o anang mek ke prang ke lake karbiang long thang ta ve pin po bang khai atum karbiang long arlo la phelang pi aphansi second bihar punang ki irpi biharia population ki ong masi la dake second bihar pasi bang atum ka chi ir non amadle karbiang long asor tum thang ta klem kle pulote monon phi ke o la swadim ke phelang pi pusia prang ke hipu o la swadim ke prang ke karbiang long pudun chot po monon phi nang mek ke prang ke la ke alle masia velo apena ki ong dung atum ko pia posi KSA tumare nge soma punang karjo atum dopi ke chengsi ke la banga khaya atum President of India phan memorandum pidam no je West Karbiang long arlo PGR la pen VGR along le isi reserve along le bang beha bepar na chokle matum alom so phan ke sang adim la so along le along ke do abe pari atum si ha President of India phan memorandum ki pidam je land rights nang ji long le pota hai hoi nang ji pu la so apu thak KSA la pen kapre ka song atuma song cha pol pen song ja pi atum kachesong long dharna ki bidam ha phelang pi jengkha dongka muka mai hoi long bidam lo puthor hem kache dam thu ahut phelang pi towarang bong bojarang bong amat si bang khaya tum tondun pak si areng pa sodun kache nek dun ajaha ka tum phan ke aputa theng dak dak de lo ajaha ka tum phan ke konna toy pon de lo ne non anda thanga chini ne ta dola lapen aki ong dung atum ke hospitalize lo lapen inot bangini aphan ke ha go hatian si refer po lasi kaduk kave karbi solang do rat do an la so aputha in samdun ri nang ne in un an ke chesong dun nang ji ar jabdun thip nang ji chesong dun thip nang ji la so incident along ki involve atuma phan an ke panep lap nang ji lapen inut phanda pajok ponglong nang ne bon sitame itum la kache song vek alam abang ke chetene nang ne e mind divert nang ne la ili karbi tuma reng ke so posi kache song pu bang kali det nang ji la karbiang long arlo bang long le nang ke cherai ili tuma serang long karbiang long along le land rights nang ka cho hang dun bepari atum land rights nang ka cho hang dun long le pota hai hui ka demand dam ha president aphan ka demand dam la so phu thak ke che kroi dun nang ne ha bang prampur ki mo long ta british atum ta beha bepar na ke claim aphan si ke bang chot bosi ta me ki jut ke India adet ta na cherai det ha India along ari cho atuma phan anta sakor se pacheman thula ha ki jut ke Indian atuma phan si nang torture re nang chen nek re la so thot lo non karbiang long ar lo wang si bang dimalong pen ke wang atum si karbiang long ar lo e hem nang lu chok ateng lo e hem nang lu chok si na ke theng nang ka chen nek ateng lo la si la so phutha in samdun ri nang ne karbi solang dorat do an nang mek nang prang non un an che song dun lo na la pen la so ka che song ke ni vet pen pang samri nang ne ani si candle march dampo in samri polas ki jut ke thang ta velo pu bang ke la ke alia ve pik bang khaya tum na ka che than vera lam lo la ke la tum phan ke kai ta ka che song thek dun long lo ani si ni candle march dampo ki jut ke in samri thang ta ve la son nang pa che than long le den nang ji non ne phong ke